Usembut Menteri Rangba Kejala Umasnya Balangdhar Habapan ya kejingkershan na kabenta kakong Amperin Lingdo kabalawan hiar sejawai ben itu ialah di kum kertong MP jongka National People's Party NPP syaka Lok Sabha ula keren kentok persya ya ka Voice of the People Party VPP kaba persya ya kejingkeren Hindi ulat hadorbar bat ula ong bah parlimen kim keren daga ketin nongkrem ki keren daga ketin Hindi. Ulat her syuk ya ka VPP bawa tang hapo District Council kampat yok ban sensyar kumno on khmi lenti ya ka kat syapo parlimen. Ula bu jingkeli balai ka jawai constituency kan bit hadu kat ta banjit ya ka VPP. Umasnya Balangdhar ula ong ru ya upra omdan kamban be upra un pet hi daladi. Ngawong ipi kam di lomba yo ira di ke message. Persau tu igini dem kam yo kino yo lam tua dap sedang dap utai apa di parlimen. Ngasau emi katu kani ukenu kami upra orang. Upra yo upana ulul ko na pai mesti dulu bitang bela. Latakan di council yo ucara. Kamu nuyul di kat sepok parlimen. Ila ketua komisi kata mo beto. Kan mo wi demi lagi isu kata mulumala. Ada kelamu gubernur di Hindi, yo percaya, rak ane kubor, hapa parlimen memi kelamu dia nong krem ni kelamu dia Hindi, dia berkelari. Leaders, hapun cung niya ya kawan ke sarkar ulai kau. Kan kau mankani isu yu kentam, hanya jadi sekian mutu di ulai di hiwang awo peristuno siam, tak ada kepon rep. Karvom yo itu piuyungi hab yalai ro yo kama kemen ya dengan dari. Ya begini apa berkat begini. Kamu mau lihat ni central scheme gumtip deh kat kawan ni do PMAY ke JJM kini NRLMM ke SHG ke Sahel Group ke Tuhan kini ke last budget nyawa 1,000 keluar approximately and above. Debu umudi ni bentagi SHG. Yo push gitu, yo ya dagi gitu dalam yo dengan MP yo ni. Pajak yo jantia yo cepat tukai yo cepat dekar arpa hajar tukar. Yo kuno pi. How kuno ngi nong mi kemari ku memkam. Nete dam yo sai sao tu e. Kembali election na dep chislam. Hane wan patauri mi pi nim yo e. Sao tu ne ba pi to ke responsible dar ki yo ni. La dem bi employment ni ka man ni ngawai lar kam tam. Tengah cipa kamu juga mayabi ke parti, kamu juga mayabi ke state, kamu mayabi yang MLU yang pi. Kenmu di buram, orang ke heavy responsibility ani, usted working president. Terjadi sekian esam hal do yap, yo rap yo ulai cikir kitau, yo rap wan bod di bod, hani ke MP gudawan. Dawanin, ngam tumil MD dari di pi spang di semua. Ang hepor ila jubino to ngato wakmat hau kerjani di pi. Daga jing sao thui haga state level. Tam hon no yara begaw nga atu sukliang yusar hable kat cite hinong. Te iban hini ru pratre yung putren kipa gini to man family yung NPP. Ra ani kubor boro. La kat choman le haga ni kiti udawan to yo yo e dek MP yo i bai.